original hand sanitizer sanitizer one sa but say eko and I make now video me can say wa share video ni bi say I sanitizer Every it has been brutal. Make our father don't go original hand sanitizer the funny sound. The amount for use hand sanitizer no more say aloe vera na wo muntie siesie wonsa. Enti enwe wonsa se de sanitizer sa aka no ebi eye no. Tie siesie wonsa no ho pa bebre no akwa didi wi na ese omudi hand cream. Omodi and use don't call original hand sanitizer eno na papa na next level ne de shortu anaba nti e ba no abodi age wo de ebu ho. We nsuohie anopa sei we dey big nsuohie na no mo na say wo ayi bi na ohwie big nsuohie fine next level no ma wa hoden level de ko next level bi mo so kra say de mo ko next round de ko say level say round o very good get some na ebetumi aboa oye ko wani mu bra ana memfa we dey into aso kra preconfig say na fe mo to ase do nkatia de na memfa ento aso na in relation to enkomo a yedi ya General Secretary Emma NDC Amanyuko Johnson ase do nkatia de atodwa ache say de course so Emma asrafo sojafo ko wura mu ewo man Ghana Parliament no ade a ense se Ghana yesoso kra na ba bi ekeka ko ye ne de esi ye no etia wo man Ghana emra yenia sojafo ebre emu se sojafo betumi awura Parliament na umakwa di djuma ekoso esa no de wobeka esinipise ehu behia se nhwehwemu ebekoso hwan na fra sojafo no hwan na ka se wo mu nwram eba ne sen na de ekoso no etimi ekoko si se de ekoye eni ntie ne Johnson ase do nkatia oni NDC amanyukom sentwefo nhyiamu a wo mo ye no nhyiamu ode tudwa bi ni pinche no koso no afi ebehwa sojafo na apie police fo ne di kan bae ansumo na sojafo apie ekura atuo am ede azugumat akatakata wo mo anim wo mo abebo awura efie ho parliament ho a onye member of parliament ya untimi emfa na nsi ho no sojafo abewura ho ba bibia anka sojafo no se chiri wo munyina for mutiny se wo ma yekudita se wo ma bewura mrase badwam sa kikiri no bi tu niti wufo se ma wo monko o se me ma wo monko ena wo mo ho a ena ye NDC MP for se na munko ye mpreko se mo di soja ahurahura ye wo outside na ye ne ye fie ha wo be san di soja abeto aye ha de ena munko ye ne mfanya abakose ko ye enti ye na mo so tonkra ama speaker foforo na waba no se na djuma no be ya ese so sha ase ese obeti baaso ko bi e be hwehwe ensemfinu a ekoso ewo December 6 and December 7 ewo parliament ho yan hwehwe de di sojafo ni polisifoɔ no be wura parliament ho yan hwehwe kwan a enam so a marshal of parliament a ono parliament security fo no nyina oda wo mo ano ona hwehwe bambo so parliament otimitira ho ema other security forces ebe invade premises no san ekowura na sebadwa fie ho no se na adwuma no ontimi nya yempa nipa foforo manenye ne yensan hwe clerk no a ono so emra ehye no se ne office no ense so odiko obi afa na kwanye fa so a court nkrata mu hu nsem a emunna ho ene kwanye fa so a yamano asudie se omiento aba emu beda ho na ebe secret ballot na MPP for the mrano share wo munsa se wo munye secret ballot na ono wantimi anya ho bibia no ya hwe ono so Johnson ase edun katia na atene no de o share kire ho no a wa share eche kokko no ye Peter Boama otuko no mumisa no mame ne beret we wo share papa choboi DJ Mayanyom on share kire ho no wa share ne che kokko en kiki no na ayi de mi no kwaje na man no a South Africa South Africa for chair red no ota shepa wase na ni bra no wo she na ba mumisa no nchemu na Carlos ahenkrade no se wo ye se ballot paper wo de fa hios wo ye den no Johnson ase edun katia de atodwa akire se wo ma hwem na de yakoba ye ne se wo mu bie Carlos anumu a Carlos we chewing gum be ni we eye pike anase eye chingom photo de tete wotwa na wasenya Ronaldo picture aka ho ni bi anase robot
ana said he been na wo bie kwa ya ballot paper no a wo mo de to aba no kala sai nkra wi mienu oh ti wo mu ba na num say ya no mo yi paper no say hey don't you wo wia hwe bisa fa no yi enti eno nso yentie said the Johnson said nkati a chim say papa na wi mienu wo mo kai man kokoi de no na akoye 136 e kire say udi pusagrama kura ndi siafa everyday ade 275 we ba ko asa free mu na we 136 free mu a dia ka ne 138 enu nti etewa ne hu se chairman sabonsu wa frɛ Carlos Ahenkura nti one no kasa kakra kwansima na obi gina chairman sabonsu animu ne adaka no ana ode ne nsabo nipa na chi se ontwe ne ho mai kwam enti se na obai kwam ama kromfo na ba eno obai kwam a ikikikiri usembot no abetam abambagbe vote ni nyina e di abone bo ye chesi no di menu a hye na mu ano Teze enti dia wo no TV no so se sia ne ya bro mo che no na se de muntaka si boni kotono muntaka se de si itemafo so mo adwa no si tema de mbebo kotoni bi asia nan ti apre pa otu se wo mo che no abo no Johnson said dunkatia description o de man se oye Husembot ebi so se temple run se di bi na na ekoso ti wono no mo je ne sa no ti de na Johnson cheche mo ebi hanti obi bie kwan no de hwe papa no hye bra wani ho no opre ne se free ho o free ho no a na kwa anu wo so enu de ko no wo kowe o che gina mo okowe oh shenanum wari so ya anu asesa anu a okokowe ye ti asem no akoye something which is the ti de wo hwe no enu ye the course of parliament world but edu ba bi na ade ne ya dane atwede bo se wafa be person kwa akowe nti won be bo no ana Kofi ese omu nyina contest all these people no tampa tina omu hia hand sanitizer donko original when we so mo kase what tinta to go mo say ya enu echi no why na de krata no free Cape Coast court e de eba parliament a ekofa echi je e de bae Johnson said nketi ya chirem afenyo mark nguso a o kasa si opeso bisa clerk nse ne nsa krata bi no odi kan ka se ne nsa kan krata e wo tape so odi kan ka se ne nsa kan krata na clerk yo de ababo mu se o ne nsa kan samon krata no na wati ase se omma ase north MP onto saaba no bi enti omo enim rai we bisa no question we bisa no question we me akra ba bia mete no na mani ewu ama no afi se yeda o kasa wie ya se omo issue krata 444 11 minutes echi na o nzaka no parliament ya krata no so ensese yede fa electronic mail bia so esese obi di be sha wonsa a oye belief back se nzaka asi belief be na de baaye onim otewa o se Hamza ena a lawyer for na wo munim saa nipa no ena am so poni Hamza ye Cape Coast court registrar onye belief enti de ekro no na onim se ye mu bi num se MPP akuku dam no bi ena ekọ court ho se yen fa krata no emfamra wo mu head office ha ena omo de fa electronic mail mu ema MPP for no abi o fa krata no de koma clerk of parliament ya enye ne kwanso na clerk of parliament so ye hoho wa ma wa beje atum se Cape Coast belief ne be se vo krata enunti em se obofo bi be ma na dwene se de waka no ntime nwe enti ompunu eno no a opugu ye se akurase makame nwe asemo a midi kai no me anam ka masem meboa enti ema opani no meto naba enti we kire opefe se na kana na bi koso efa MPP for any parliament akrachi for a mramu no ensese momo ko obi afa no
Johnson Esiedun Katia and what's in no asem no aye the ne bi mo twa bi say Fast and Furious Reloaded e bi nso say the Flash Flash speed need there be anyway Flash there dey twon no waduru ho the Flash ti omanfo twetwe ba Johnson Esiedun Katia nchemu a ene NDC amanyuko de tudwa e press conference no ene ekoti bi no Kofi mo na papa mi di na chi nyina se na wakatwi ni pa brofo nim ai Johnson oya de asem ni hia no o nyini na so ne voice in the still like the voice come pa ba Kofi ai ona bo se chairman sabo so se so ka se bag me anwene o se den but ona a speaker he didn't win the you know o be kan sa mama consensus mama vo aka se ono ana e ma wo mo o se no mo mpese be delay president inauguration till no mo jitum the man is it possible Debbie ni nyina ya ho mo ba e no man ka say consensus no mo jitum because o kasa na che say enti well ana me kura me ka say ma pe ko fast mama ne ho me ka say nsa no ka ye nsa esa bi e pia obi e kwa mu no o da bi sansa ne de ye nsa but as to say nkomo a on the car so on fa na say obi so e bia na Carlos no wabọ na adwen poda da so be ye nti on ni di nkomo no na but the way of free wa na Carlos to take your didn't so as a communicated be say Sane look but yenti me on authority everybody you tell born inside or born so open gate for you na just say well control me obi kan carrot aya da bi jafia o otenasun Appiah Appiah Kofi ayi brabi wo tema port o agent e fe no hene Kofi o so filu pa o no team no o fili papa sa na so o Kofi o kan yi won kan hwi we sen ko de bibi tema port de don't worry ya e ko mo oh yeah inim ko be pa so minua no ibetwa mo abuja for ye to akase agba no so e wo angel 102.9 na Shalom 100.3 fa e wo brekum sanso so e na wo mo a ye wo brekum ho no wan set ya fa ka kire 102.9 Kiss FM e wo drobo e na Rejoice 101.7 mem to the world wo mo so e fa kase no so bampa e so e wo barakase say ho e barakase ai barakase Gift FM so fa baby bebre e na fa kase Radio 1 105.7 e wo Kumase wo mo so afa enti ko anim nye hol ko anim Kofi o frequency no 105.7 say my head more self frequency no so that okay your friend Radio 1 ko anim okay awzafo yakwanum ewo ensem foforo mu na owura ABF seni na de atodwa a chese se wohwe na no amanfo ewe we no tise de tefrere nkrata na odwan wi anwono no a na chese no komu kura nim se bia kankunim no kura embo mafa na so menti ase mempene ene ballot papers na cha ni nyina chi no ekokọ ba se owura Alban Sumana Gbagben na enyaye eno nti won de ohunu ni pefe se ekire ema Ghana fo nyina hunu se December ba etoye no eyandisi fo ene di nkunim na wore sanse wo nyina etudwa ebra wo moto aba editia owura makokoi se wabre wanyini wonkwonkwo tenase na nkwonkwo esandisi fo nkwa na to aba edima owura Sumana Gbagben no echebe fe se MPP fo no akora no enim sandisi fo anwi na wo hunu se edu ba bia na MPP fo person fa kwanu esa nyina so na wo mu wiawi abanimu wi parliamentary ye numbers ni nyina na so nyame ya wodi omo afofi no ene wasa wo muti ame hunu pefe se nkunimbo no eye wo mo adea owura ABF seni chese Ghana fo akasa ama emrase bedwafo ye omo aso kra ochemba mu ho no wo mo so akasa na de aka ene se asemo ye wo Supreme Court no wo be hunu se na aduo se owura Dwondoma ni mahama wo de obey president bia wo man mu no so nya ba betra so nko ade a ozo ne ohuni se president bia tia akonwa ne so wa hunu enu ade no etu on de onimu a ne se so mu wie na se Mahama na be kwa manu o na de be kwa manu o papa ye na ba se achame ne foforo no o me na ni na ho papa na be hwe na bel bia ne approve no afa na o ba be boga na person ho ban. We have indicated that clearly we dispute the status as a president-elect, and we indicated clearly that the verdict as declared by the electoral commission was, and that if they did it again, we will charge at them. And when they attempted, we actually charged at them, and you saw what happened. An MP going to steal a ballot box. It's incredible.
It has never happened. Are you entitled to snatch ballot papers from anybody? It's criminal conduct. It's when did the military become a law enforcement body in parliament? Not even in the precincts of parliament, even on this road. Do you see the military people here? They don't even stand on the road. Then bring it into the sacred vote of the chamber. You know what that means in the chamber? The dignity of the house is in the chamber. Interest-oriented job. Under his watch, we will protect the public purse more than the previous parliament where Speaker Okoye allowed the partisan nature of the decision to go. Today, I can tell you, we shall hold the feet of Nana Akufo-Addo or whoever, or President Mama, whoever of them after this judgment is adjudged to be the president of this republic. We shall hold his feet to the fire of accountability in parliament so that the national interest and the public purse will be better protected. Wey any the ora ABA Fuseni e dey atudwa say Nanaduo say ura mahamo won be yire wona tintintintintintintin pampe na gina ho etinya afi na bia bekoye say one sign na wo ma forma ji akwasan hwe se de eyentosi ho asan ne ka entosi aburo ho asem a aburo bibia mu ye bia e wo se mu da wo fan yantoa ezan no so na yankoye ni moy ma bane na do da kwa Akufo-Addo eno de tudwa wo chechemchese enei Ghana for some resem e dia se no mu ese won santo asumfie 9 the second term andra amane ne amamre nyina akoso na Ghana for ene ndra sebodwemfo gi ni tu mu se enei ono eno ye Ghana mampanin efri sabrei ede ekofie na ede animu eno no de tudwa wo chemchese wo se Ghana for nyina abo se de sese wo ye na eboma Ghana for abrabo konka bi obeye ne second term yi wase no wabi akam ewo Ghana for ho ama ya brabo nko yie ahokire no ma wodo asese ebi munya na ebi munya ye ntitire nkane ansuo akwan ba bibia ebi nie no obeba hu se ne second term we no obetwetwe nkane ani nsuo na ko ba bia amobia nya de sese onu sunya wase wo se Ghana for bo se obaba ma Ghana for timia akonkan wa brabom nyese bia second term nti obakika kan ko ato ho ade abakoma sem da bi obasum Ghana yie ansana ne bra fie ngotwe no aso. I pledge before this august house and the good people of Ghana that I will do all I do will be for the common good. And with a firm foundation laid in my first term of office, we shall take a significant step towards reducing the infrastructure deficit that has placed us all throughout our nationhood. The remaining 15% of our communities without electricity will be covered by the end of my second term. We have already begun constructing hospitals in the remaining districts that do not have one, a process which will be completed within the year. The percentage of Ghanaians without access to potable water is set to reduce significantly following the commencement of work on a number of water supply projects across all parts of the country. The majority of our people live in unacceptable housing, and we shall tackle the problem with vigor. My brother Akufo-Addo no with vigor, and what you no, and what you say no kwasem. Ghana for Monday German no, obeso be ni nyina ye kama. Na what deliver bibia nti bia dia se ne nsa no. Enya resem so obesom Ghana for sompa. Na we mra se badwam wa bra no adomo edene tra konya so. Na wo di nsi ahye nkom abo ne hodua. Se wobeye ne yie obesom Ghana yie se wansom a de beba mra ne ade no sorry in ceremony mu no de wetuda. I cannot therefore take this honor and privilege bestowed on my mother's self lightly, and I thank Almighty God and the Ghanaian people who by an emphatic margin renewed my mandate in office for 4 more years in the elections of 7th December. Ghana mapani na nado danko Akufo-Addo ene yetene nkana. Yatwansam no so na yakọ yedim na yebetum rika akọ court yate se ye NDC amanyukuo no pania okura franka ede ma wo mo atumrika ede correction bi akọ ede akwa court se onhwe no wonsesa ne ma ba akọ mienu bi emfa ema wo mo de be nsesa na aba ye be ko sesi a meka se ya no yenia ama ewo ho ye be ko no ho na ansa ne ye kwa ama ho ye hwese ahoman betum ne ahwese ade watwe asen de na asie what is it ankasa no kwabra winter candle e de atodwa se
abra na parliament womo swear in new members of parliament na womo yi speaker foforo no ekoba se esla owusuakufo ebetna ne na so ne na wotena so no ma ekokoba se wotena so na wotena so no na oteso ti ohwese de na oteso no a na ono nso behwe no waye n'adwuma na numu ohwa na yida friend se Jaboso MP Kwabena Minta Kando oba betumi wo fie pa wona sa parliament ho a wote do woni eslo usuakufo motwe mpena typically tight na modom ho a ma afede wodo na dedere no afede odo na chichire mi ahume mitimi hu anjo odo doko odo sa we wabetna na so woni wote ho no na me de mia kese asra betna me na so no enie ase adue mi so me kwadumu a me yire no na kese wo mu anye yire wo mu ho akonwa no he obi atwam kranfo wo mu ho no wa yire no kese de what ne asra yi na ni kra ena wenso yi na ni na kese wa peja na ni na hwe wiem se ya azade nkama de na style ni bi na ya na ekamu no ti ne yire se Sa na parliament ho mote amoye no problem God will see us na akando se ade no aha ne yire pa na said esi kono o de yenti akando enam se yen NDC bonyina yet won asowusu no NDC ni ana na otiba bi dada sorry a onyanko NDC ni Twitter o na wo ye MPP ni na baby a wotie no sorry a onyanko MPP ni Twitter o dem say parliament away in session na won cross to carpet na do wakotena MPP for my bra we NDC ni na wo ye MPP ni na do wakotena NDC eno na ye nye na mom say ye NDC ni na NDC atrabe sorry forbidden. And the point is that not on the time to pass and I call into a better NDC boom. Not time to no when because of the time in nice no Martino into me and of better time in nice so. Then you may not be caught in nice so. Into the other time to you should know. Into your years that you may know you do some class of seminal or no and there was a bonny dinner about wow for. Welcome my super Jeffy. I didn't see a bear match or no so I made a crash at the was class as a husband. And I'll put that bear man so. That's where you come from. The two baby are. You may do what you want to say. Jay, media no amount for more any hope in no more cafano. No matter twist the story no. Me I express interest on you no be soon. Obesi no say wabet na so age feelings. And I say obesi no say wama wanya blue balls. Because according to checks and say eba ye no Kwabena Minta Kando ebunante just what mu say eneni ye checks keke we are yet to confirm and I want protest it we no say do sit na ye no position no so no ekoba say yi what's obi ba say nko oba be peja I'm comfortable what's obi jaja man entra ura fi na say jaja Rollins ye bi o kasa na oba kura microphone e won anim Owa no be ma bi ba no be je mic no na je say hey stop give it to the lady this small current I want to and so babe enti e betimi aye ni bia enti say ni Alhaji Collins out na odi kan pia no free akonwa no so but ono so no obi nso anya de obi nso yi ne to akonwa no but enti abusuafo awate so na tinu awate so na Ote so a parliament so a sabre oba no asemo anti oba no te so ote so ti like ote ne so ete so like ote so angaza ti eno na o che se ne ire adwalai se esra ebetena ne so na otena so won se otena no so and not naso. Say wife crash and naso. It will send a feeling sensitive. But yen to me capital pruna yen call court na yen kotie and semwa yensa eka free ho efa John Dramani Mahama ene NDC amanyuku no eho edien ena abepie mu ewo eye court ho sisi a dien poten ena esie yen ko ho putupuru mu.
Yanko amabra ko sesia na yanko tie de ekoso ewo Supreme Court wa NDC amanyuko no den na womode akọ na den na esesa ama yamakwaba ama oti yanka yamakwaba afe yanya ama ewo ahoma no so ama yamakwaba mejo so Kofi ede na John Mahama san de aba court bio boye mu me da Kofi etiefo nyina be kai se eye afi etwa mu na December bo so ni da etosu ediasa na enka ne mampani John Dramani Mahama na lawyer for say omumfa petition enkoma Supreme Court efa abaso ayeto ye 7 December baton itan se wochem se nebo enjo so men krata ahoro a wo de kwada court na ne lawyer Tony Lita na eda enkrata na no nyina anke le be social media say mistakes bio na mistake kese pa na ewo mu on se enka ne mampani John Dramani Mahama ono ene obezi da kasa oye petition na ono na de enkrata ne ko first respondent electoral committee and a second respondent Nana Adodanko Kufuado president and that was Fakufunemu Eswaye. Na no ena mistake ebe munu instead the first respondent koye inu first respondent no ekoye Nana Adodanko Kufuado and a second respondent no emom ekoye electoral committee. Second mistake etiemu ene say na enkane mampe John Dramani Mahama a lawyer for them to actually say mistake say yen to abanefo for first respondent any petition it's a mistake was on first respondent near electoral commission to na in crata e bi now the court say yes to abanefo for dia yen to abanefo for on enkane mampe John Dramani Mahama any electoral commission them I think we na koya da direction the and then you may ameno kata bet ma aduana ko aduonum entemi and a lawyer from Lisa any a lawyer for the account in kata for akoma Supreme Court in kata what they call a motion of notice to me men to raise and petition you na say in kata would do kind of come court was the court and say we do the for fire for no dey ban was say mistakes you with the kind of and it was the court and the court na ma o fine no munya sa corrections na enjo katiebo en krata yen sata ye du ebi etipa no we we dey edi eye general bosom ni dey talk with you na Supreme Court dey ka na asem ni so enye obi dey ka some 20 case name we petition am person o mo kokoya amendment no eno na mo pese court no etna so na court no ma o mo kwan dia no ma di sankrata we akum e di aka ni edi kan ne ho nti Kofi bi ta na ka se enkrata o di akoni nyina ye mistake a watching the first one what they call it the main one mistake the one and the way call akwache say court no ma mo kwan no mo correct the court no ma kwan no di tum dia we the secretary we the kind we di kan no and so what kwatisa and na so we police for akwacho say na etino sense subio na je say na errors ewo krata wo mudi kan de call yenum errors no na ye errors it means say ni kra na say ye bia na watwe AR ni review amfa anka ho ana say we ne ye errors emu edu say wo mo sesa no kra na mo masesa ni Kofi o krata e bi kan dia o bi ka say errors na errors emu edu katra it's a o kata electoral committee and organize about 4 na about 4 e will be and can mampeni John Dramani Mahama any electoral committee here o ga ta na electoral committee da be mo be dina say yen to aba enfama no yen ni o kan say enye enu ni e bi kan e den the person e bi kan o le paragraph 5 from my petition na mo de koy na no mo say e was no do e wa e say e na ama e na ama e mo e na o say yeah, organize about na electoral committee any kind of John Dramani Mahama they are era and what in fact the jury said no and then for not no lawyer for as you said and say to bring to part of the what young makwani and what about one to amamo mu and sanko bigum na ko ka many electoral commission there na hu to entwe the jury said ninti and yet any ABD nama and I say any BD nama name me error Kofi sheni ye party ya daka say na e yade anodi anything no mo dey stand say yaba
Amabrago yada sepa ene nchimu a wode amaye. Yo. Nso that the thing we nim say nyame admire what dey nim. Ebe ko pim e Supreme Court. Na ya no hono be yese se won be gye saa we na tuma na so meka se errors na amode bae ne no an ye de konye no ne sa. Aha, ne sa nti so mo di tuma ja. No mo de tanka ta na ka ho. Court anya ntum no aka se bia o mai later na che se sika no. Eno ano no. Ne kana se. Ba ni didi sa ombeti o masem ni ehu bebe be kwa ko entwen tawada ni enhwe die Supreme Court ntani for ba be kan. Yada sipi amabrako ye ya namusini a onani edi court nsem no achi pa wo hoye tofom ana wama yensa aka na bebi a wakasa ne no emuda hokrogen fi se water chill natural mineral water ene ya wonom ede chile ne ye isa na je wo penu aba ti opese o kan bi won abi Ghana me busa se nti Ghana otifie o fie no mama ne chamber bi o court da bi on de court wo no se na so wo nti adi nti busa no se egali ayi nanu kwana me kasa hwe a lawyer bi be china wa no na judge be china wa no ana 2 akra traffic apa enso asem ne to court no a na ge ya kwakofa na odi abre yen oye bai fo court bai fo a o wa che se ne to ho a na nsa aka ti water chill en wonom na me saw se unim obi a wo se me dia me ya dia manum aduro sa enko manum nura hudo nyina enko a me saw o de bo homoden na pekoa mescha fama no na wonom na ono ankasa be dia dance a kire wo se oh afedie me ho atome Kwame Chano eyedro bi a ese for the general well-being ma oni padua ne sense si ne ho so bio dia adwerega nyina na hyehyehye ne nyina ma ho eto bomoden ane pebi obetumi afre number na openchemu bi a ebro dia me dia ma wi a onsaka 0591565778 ana 0244726611 na afi etumi atomu ede ama ko wani mu bra breaking news bi aba non so me de betoa wo so ewiase be yeni Appiah de cobra yani mo ne yakro no na ekuo bi aya wondini the African Center of Women in Politics ekuo aya asese enyemfa so no de pe na ensha ban so ase na wonom de ato ema aduanan a wato so aba kopie mu o mamra se bedwafie mu no anim etu omofo abom kokose ba wo mo ba no wo mo anyi bibia ntum titu ade fre se afutusem anase bia obi bo mo chem so criticism wo mo nyine mienu nyina ntum no mo fa ntu nsane ani no hwe parliament eto so nwotwe no a ehun behia se won musua de yie papa na eniema hodo bebre ya stand orders ne ade no a ewo mamra se bedwafie mu no nya dodo no a ena sa mai wonim dada ansa na woto so abade wako binum eye foforo ya wakwa kopie ho eni nti o mangu masua men won nsua de ntem na wanti ne mabiase se de be ya se committee ahodo anaso ahodo bi asi ohia ma ho nom no a wotia piapia won ede won ahye ho entem na opani nkwankyerefo ya woda no eye adwumadie eye Awurashila Adams ana ode afutuo ede ma akyese enokrenie se wo mu etie de wo kan na afa afutusam ene obi bebo mo kyem so ano benwunu wo mo gine nyina atum na wo mu timi hwa ho suade a ebe mo mabene na obekọ anim e wodwumadie bia wodiem. We have had new faces Maba Parliament, even in appointments, and so sometimes presidents need to mima appointments to women or money expertise in some particular institutions or ministries they find themselves. When you are a leader, you work with the people that are also in your office. And see, you share ministries now, we have directors. Governments come in and go, but these people continue to remain there. They have so much experience in the job. And so it is very good, say, or more new, or better say green leaves in some offices now. They have to collaborate with these civil servants or more institutions no more, so that they can be able to learn on their job. That is the beautiful Sheila Adams. When any more things and what for papa. We never hang carbon say oh kasano no fum. Very beautiful. Mami Sheila Adams we no Sunday to Ghana mampani anim say was no an appointment ahodo ya obeye ni aso ahodo dead da ho na jok 600 the office bebre wowum ene ade ministries ni committees ahodo no onwe se obepia ma no akwahya ahodo pa sanse ema ohwa afiade yo bebre wo mo na eye be makura dana ne ho ntoma kura pagu oba ne dekata ne ho
obi bo punu mu a oba na dika akɔhwɛ nema bebre e ma na kise o ma ya o mo ya de pa expectant say President Nana Akufo-Addo emfa conscious efforts intimi ma for appointments your MMDCs your ministers your ambassadors your CEOs of your public institutions. No, we want to see an increase in the number of women who would be appointed. Also, much appointments now to be able to make women to make a difference and to really make an impact. In these various ministries and these various capacities that they will be called to serve. Say it will be one that represents the expertise of such women. We Ewura Sheila Adams. Idina ye MS chese bia no nware timo amoya o ye fine no o ye fine so ampa mikura mahu abusa yentu mrika na yenkonkofa obi abone mpenatu akuno wo se de abano no du ba bia odwen ho a wontumi entiase de ekokoso yebekọ Nicholas ona ye na kwedi nkomo Nicholas ahoma no betom sisi a nemom ntontom ewe wa super santi insecticide mosquito spray ni coil no ene ye kan for the maw spray no tumi kum aboa bia woni spinal cord tumi ni aboa bia woni spinal cord wa spray no tafre woni spinal cord tatia woni spinal cord enwansena woni spinal cord aboa bia woni spinal cord bia super santi insecticide mosquito spray ebekum nesesia to kill them all na oho entumi ento but wopen waba sensansan bi gu awuwo nsan ne wonantu papa rashes bi gugu a pe NS ointment eno ena yede etu asese na etumi aboa atwuma wura bank sika sam de say eno a ho no obi ad ne sika to say ho de atwuma wura bank yemfa sika nwane enne ene yemfa osika enwane wochena enti hyene nso saa na entumi emwa ma wonse ye twa Philippa ba fi pictures saa ewo in studio anakese ye ya ene sports salad no one wo mu ene edie ai tire nkanfo no na me ka se o ye be mo mfe no Philip ba fi o Philip abafi ye yesu an yi no tama na ye hunu nwum foforo no na sam ye small boy na me manyini fro where's house the guest the guys am yakokra Appiah ma memfa this breaking story emrasisia na yene Nicholas eni enkomo Nicholas yamakwaba onhwe Nicholas ahoma no emfa emame na dabi Nico yamakwaba Yega wadaro maboa yen woba na ekum be ma no anase be ma na ekum oba no boyemu de na esi wa chima crosso poema ntemu that's it. Good evening so. Good evening, Yajo. So, from Chiapa. I think come to you. But the camera, why Bemano Kumabana, no one of Bemano? Man, somebody. No, you say, I am not there, man, to Cobo. I am theater, a brand new labo. No, no host. That's your book was not ban Okaja on can't as one. Now, be man so the whole Akajan. I took that after a giant thing. I feel a doing who that's the one thing. It's I go back say you're very good now, you know, my band. Little bit of money, sir. You know, don't talk a car. Oh. If you know, and then add an abdomen, cutting, then it's missing. Okay, na dia ne ba ye hunu mfoni no but mfoni o ho ye nti be ma no so wu ana no ono no di no ho abrosa anti ono na aku ne ho yi ono ya se ku no na ofu oba ne de ono so to the hammer no ya bubo ni trim de ade etwetwa no ho na mu se ne mu de yi no ko wa fun ni child Adam na I'm going to be a reference. The deputy on Sampa, no, the Hokaja. Hammer, or the nitty crowd to Hammer, no, so to say, the end or the any pillow. No, not yet. Not yet. Only abnormal.
Hey. Also, what's your money? Also, Obano, I and a day. Yeah, because I'm on the other country. A police for no call or my catch. I know I do my sentiment. You and Bert, you may share my love. Now, my friend Bert 2 days is still young. It's my other car, me and my bad things. You say, Nicholas, yada sepa na asem no areho se wakum oba wie na ono nso afa hama ode no abusiana enyumrei ensem ayade ebre wo no it was Wasborn TV. What I say, telling about all your entertainment. What I say, just tune in. So what they call? Mafia, do you? And so me frewa ya umfa. Oh, say won't pay me bien so any account. Obey yourself, masa. Now you have no choice than to switch up to Wasborn TV and stay connected.